Jangnipo nifai krip liarni difu ASDC office along porphai ke thom apor pherang kiamai kangnipon. Kedamtang nifai kre hiniarni tribal conference along Assam Guwahati University Cotton College Professor Gyanendra Burman lamkaningje chokche. Lake ilitum achit sovet akarbi tribal angbong kapache langsilejia bidi nanglemrong puta sodak pen kese etum arbokpon. Lapen hola so arni KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Aphansi Chief Guest. Alangli athengnosi Gyanendra Burman Karbi Lapen Tribal Akhai Atum Hini status ale chuenbom. Lasi Tribal Abang Pujok Sitame Minority Kalite Christian Aron Chelardun lo pulote ST status pen Amen Thanangji Pukaningje Longpopke Nilitum Manghu Pronglo. Athe CM Dr. Tuliram Ronghang ke Peace Education pensi doctorate degree chepalong dunlo. Lasi alanglita adaido lapuson Tribal Aphan Bidi Kanglin pen ke thakji pukabor ike nilitum KSA pen mentune anita chedondon thekthei pusi ningje. La pen prabjin pen Dr. Tuliram Ronghang rat aphan lamklar chipinangji pusi alanglitum ningje pon. Difu pen Ram Teron TK News. Labangso bang nilitum opus po. Athe langso di mana bangke justification awe nohok aingul pen langdam setang. Athe Karbi Atum pini arni anta remote area sedulan pini arni anta TV theglong le dim dulan pini arni anta train chithablong le tum dulan pini arni anta gari motor keleun ia dim tu piglang pini arni anta basic hormone drinking water punon health facilities punon primary education punon keleun ia dim dulan borpung tarapung wason Lapen West Karbi Anglong enta rongphom mason along kaprek remote area du backward pig lah ada lasi schedule track tu a criteria pini arni anta fulfill bom lang till today selabang soar right abang ni tum hanang ki thiji pusila tum kamat ha schedule track punang ki pu he constitution ben sia right nang kilometer schedule track tu pasal ada kan ajak pindangan reservation dulu sakuri along det kali along kaprek election ke thurang ang kung seta MLA asit seta MP asit seta reservation dulu lapan along kaprek seta reservation dulu hal hai right nang ke snet je phansi langsung statement bang ki emda lapan isi bang ke latum religious accord nang pathul he divide lake tribal ambong ta Christian non Christian langsung bang nang divide luk mati isi ke hini alama bang ke lake it is an attack on the secular character of the Indian Constitution. India Constitution along preamble along masuk tok dang lo secular labang so secular phan bang se ka attack ujitor kotha kuato ami he karne ASDC dole heikhnie kobo bisarisu je heijon byaktiye je tiu nijor heart to kolija কোনোবা সরকারের কোনোবা ধার্মিক অনুষ্ঠানৰ সেই অনুষ্ঠানৰ বা সরকারের লগতে tiu নিজৰ মস্তিষ্ক tiu নিজৰ কলিজাটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিকৃত কৰি দিয়া হৈছে বুলি আমি দাঠি ক'ব বিচাৰিছো কিয়নো আজি ভাৰতবৰ্ষ আৰ্থিক দিশৰ ৰাজনৈতিক দিশৰ সমাজ দিশৰ আজি অস্থিৰতা পৰিৱেশ এটা স্থাপিত হৈছে আজি তেলৰ দাম দৈনন্দিন এনেকুৱা হৈ আছে সেই ব্যক্তিজনে আজি তেলৰ দাম কওকচোন tiu ভাল হৈছে বুলি কৈছে নে বেয়া হৈছে বুলি কৈছে তো আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো গতিকে এনেকুৱা কাৰ্বি আংলং এনেকুৱা ধৰ্ম যেটো মিৰু বিভাজন এই মিৰু বিভাজনটো কাৰ্বি আংলং ৰাইজে কাৰ্বিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰ্বি আংলং ৰাইজেৰ কেতিয়াও বিভ্ৰান্ত নহয় কনফিউজ নহয় আমি সকলোৱে যিয়ে ধৰ্ম নহওক আমি একাকাৰে আমি সকলো সময়ৰ আগৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি হেইটোৱে হৈ আছো ইয়াত ধৰ্মৰ লগত আমি সংঘাত কৰিব নিদিও আৰু এইটো আদৰ হৈছে ASDC আমি 86 ৰ পৰা আমি ইষ্টাবলিছ কৰিছো আৰু এই আদৰ্শটিয়ে আজি কাৰ্বি আংলঙতো নতুন এটা ৰাইজে আশাৰ সংচাৰিত হ'ব বিচাৰিছে গতিকে সেই আশাৰে আমি সেই ব্যক্তিজনৰ যিটো ইয়াত বক্তব্য দাঙি ধৰিলে সেই বক্তব্যটো ইয়াৰ
গোটেই কাৰ্বি আংলং সমাজে এইটো কেতিয়াও বিচলিত নহয় include or exclude from the list of scheduled tribes specified in a notification issue under clause 1 any tribe or tribal community or part or of group within any tribe or tribal community, but says as aforesaid, a notification issued under the state clause shall be varied by any subsequent notification. Not latung constitution ke amendment hai la sila makan itu SSC parti pen ke korkrela la pen non isine li at hing tung lang dak pinangan tribal pro tribal organization ke seta hot rock Karbi cultural society dah la pen Karbi lamet am nei kita tu lahai asu asa pan ni kudam tu lah men la tum sela tuma stand ko pilo what is their reaction on the statement la sabang lang litum tak clear cupidet segini mane hemar lo informally kan ngi chot kali they should make their officials stand public la pen atu mantuning rilo langsung against kacistong ya nah hendak cek pan ganil tu men Puluni constituency Puluni ahithia dungkedo hemrang rangasai hemlong ada porpainer kepat pulam Bharoghat LA pen wathat langsel e chingrum se PHLC party atumpan Ambekar Jayanti amhangke thegarni ketalon pon lapen cherok taw amai sitami ingni pon bangso mailong mai chepahem pupon diuri teron pensi mai cheripon bangso mailong alhu sarpo pen anga chetong dun jai kathar Bikram Hanse angtong ingti lapen kursing timung pen danglok ongdong e PHLC party long ke claim asong japo sangjap pitum chetong dun lapen mailong bangsuri hini amuluk chetong dun mailong BJP long ke claim dun a workers atum APHLC party long bang pharo isiatum chepa og dun lapen non ke bang ji MSC election ke BJP party atum BJP a party pen vote nang rek lu pulote 6 schedule aron pensi artung dun ji puta mailong ningje pon hawar ke hat pen long bamon rong phar report TK News Dela long head long ke tong lam bong lage hempe ke lage hello tu pilo lage hempe hello pilo Nora bangke itu malong isi nang bengun pupet la ko ano bang hempe ke lage parli lo lage Kroy ji mai itu nama solam bang Kroy ji mai itu Kroy ke ji hempe ke han nang di piye bangke ko pilo talai hemi hum kita tang hemata nang tak tu bangan ku be hempe ko lage La hello Chong Thui Sarpo ko ang theken la hello la si Prime Minister Narendra Modi Chong Thui Sarpo ke bang abu ke itu ke chito dun thong hello la pen non Modi ke bang ji chiri thong ke ke ahi di ke bai ji long le ke thong ji la bo ana tangka kororing koi ko ra po tangka ke bar ji ke konar nangka pelo la ke dakar biang lo otomos council asok puru persi barji Kalau bangsa asok buru ke lake, CM Dulira Dohang asok buru tangkali, komande Raju Kiso asok buru tangkali, IM Mosi Timung asok buru tangkali lake, rat asok buru. Anjen nona bangke, pilot, rat asok buru pensi, nona bangke hala Chong Thui Sarpo ke bana husi, nona bangke anak pecuduli, asok buru pen. Koi lagi nona bangke. Maka ini loh, nasi piniate piram makan lah. Chong Thui Sarpo ke bang bang itu kau guna gelo buat pipi pak. Jom senang tum dudet, produk dari itu lah. Itu thawah di pringet ke harga ane tidak pun lagi. Lasi, nanti kita lambat ning cipi kamera dungi ke dalam. Lapel ke dalam tangan ni. Rong balaklam ha, lumba jon konstituensi elok. Mai kipi hut ni senam ninje. Karbiang lo kacari tu anak pamke pambang top try. Tham tọt cái là bên tham cái đang sai sẽ lục ninje lo là bên là bằng số ăn thế approve apa yang kamu lakukan itu bangke là bangke akan high forensic bid alang di jadi lo supielo kaca sekom botum hempe ke handam umur alang di pan poho karena kamu alang di itu ninje ke tipu bangke national party lo kedo bangke isi katik sakdo lam ke ninje bang adi cilin nanti kupine ikheba asap akhirnya ninje cedek produk ke inside ku alam itu pilo hempe alam ninje sita ninje oh itu oh ninje pilo produk ke inside ku bisa alam hempe nggak pilo ku betai si ninje ku nang doyan dong betai abilo nampak lah itu
ini tumbang kali hempeng apiloi kusi hari nak betul-betul boleh tehang kusi tu betul kali kali nak ping apiloi kusi hari kali men Ladakh ni litum rally ke binang kop meeting ko ke binang kop akela son lo aprang mangge Narendra Modi dak wangsi kece tu malong si wangji lapen nangi sun ke karbi tu ma long dia long Ladakh si har long santi ke bar long pa alang litum kacotiki ahidi ke paluksan panahok aprang da Omit Shah da panahok da kang lo alang li yong si bang intung pute aprang ingras hatum airport kasilam tang Doha Singhason ang long hadak lewang si tajok hadak lewang ason de karbi la pen kukia tum an fan garwo tum han si chetong long dia pot lo la pen ili tum si ali do dia pot lo si tanon ke dakwang si hala long recap ke chia tum han lu punang pa jit hang ji la pen Ladakh aprang hut rong put pu karbia rong la pen ke loring tepi pu karbia rong non ke la rong ni la pen rong thom karbia rong anta non ke utor borbil kusi bongalia lam si pu et lo angela so bongalia a rong anke lata la ke VGR long lepina eviction nang ji pa eviction long le det si Ladakh la tum aras dhani si ka pinchong yi ko kam si la Narendra Modi Bangjoy kusini litum Karjulong la pen ke alam ma ningje je det jimene si tanga pechir te kange la ke teglor alam lo la si nilitum la ke chikroi dundi lo la hello pini meeting edu la pen esona banke arni si krehiniar ni la Autonomous Council Karbiang lo Autonomous Council atum haladak munit van si paningje lo alang litum kaningje kang tung alam hala komat ni atum han van si paningje lo la karbi tumang bong inglong rat tumang bong ka cepa bahak si la tum pa che chok pa che theng ya karbar la pen ili tum che chok che theng si hala election ke ako hala bongo bhumi atum bongo sena tum RSS tum komat aphan ma ka support dun hala tum ka pe haiji la ke BJP tum ka che pe haiji aphan si la so kam na ke claim le lo la pen ili tum han la pason ka pa che chok ka pa theng la inglong asong bong aning ka pa che tonte non det kali ha 1935 33 35 aning kan Mikir Hills district ke hang hutta la Samson Singh in tiap han ke bok ta la son hello la pen 1969 aning kan itu autonomous state one det pen autonomous state ta che one det ji ku la ka pe wan long le 62 ta pang tang long le ji la pe han la long recap ta ke che to man ki pg pu la pen autonomous Council Administration 2.9 ating pen Assam Sarkar pan ka chipi det ji po ka chisik la ka pa chipilong le det ji chipilong le det po atum chinilo APHLC yong si hai det lote la si alang litum la thormo alam non ta ko wan tang le la si ni litum la ke oppose lo nitum la ke chekroi du de la pen Narendra Modi yong si karbi atom han ke wang yang nangji inglong so tum han ke wang ko sonte inglong so tum malong si dam nangji la pen litum la ke chi hok dia pot lu la pen litum sik si dola teng pen recent dia pot lu la pen non ke la si KSA tum la arnisi dhormo lam ke wan pen karbi atom ang bong inglong arat tum bong ka pa chi bohong dia phan abirudhe FIRP lo KSA tum litum alang litum manchuro lo la pen litum PHE APHLC atum ta constituency inkoirat rock do la CC committee atum along tin kinangji te bok head PS along FIR file lap po la tuma birudhe nanti sar na non mudi ke bang ke la nangi tunda ka ti yan bang inti sig na ke bang ti laempre ke long le amek no ke ta ji la son lo la keempre ke papelong le det lo inti Evan da kapetay piso muchon ki ko pan hai ili tung hemprek si ha karbi etom han inglong arat dom han rainang ji pu si tung ki pu anya non ke bongali bihari ke chi etom han si rainang ji pu kam si ke claim lage le amek long inti ke tay son no ke di la sine tum la son ki pu la to ke kaparlin si claim gente jok ta chini nai le kaparlin lo
la schedule ke la ke inglong arat aphan ke rai dia phan ong edet amuni tum han ke rai dia phan are bong ma lia tum pir the dang ta do la tum han ke rai dia kama ve kamati bang ame thang do et lo hal tum ke ala pen halatum ya aphan ke rai ke India constitution ben si rai lo halatum han ke bong li bihar me nepali da nepala det do kente andala pachula BJP do meeting do tribal do kira meeting ko lo la tung ngin je la so article do ma the ja tribal do malong ke la tona dhorom bu thak ki la ke article ave lage la ke article 25 ateng ben pulo la ke India constitution article 25 ateng pulo lage India lo ke jok dharmo ta jok ta en long la pen prosar long